Mấy cái quay na tàu Voices Unveiled with Guikhan Season 2 khảo review louder. Aside hai mấy cái quay na khang interaction gani mi phung gong louder na bam me. Aside tuang guest hai pai na kha lun cha gai kan mai khat ni talented multi talented sa kan mai guest khat ta kuma phung gong louder na bam me. Kati hai inbu na mấy cái quay na rina kum sing nai na treat na pungu tuang Orange Queen tuang first runner up sa na mấy quay na ni thai lau na bam mai GL Thaireimei Golmei ta present lam tuang e. Kuma nhiều tuần queen ta nhiều mi tuần interaction thà real lâu mi tuần thế kuma tao tao hay ni first runner up orange queen tuần rain sunu ni kuma ba mi tuần thế mi khao interaction sunu khang ni kuma lang ni guang tang lao na infal ka base suna ba me kuma tao tao maram don bosco khani kuma mai college ni tat kai na ba mi tuần e mi khao katong academic khani beauty pageant balance na ba mai lam azu ai mo na thai cham khot na me goi khani phungwang lam tuần e này từng interaction cả hậu nụ khang orange queen contest trong ta cũng mà palau rai như thế mi khảo tại nàng ta first runner up khang cũng mà queen bằng đình bằng gậy mày ra khát tại ni nàng dẫn announce mi gan ta nàng we feel so about tận tin khá share la rai Okay. Railing may khao ra gong taday na ton kuwe kung itong platform khao tigang lawa may khangta. Kanay may khao Miss Guikhan and her team, a very big appreciation to your team also for giving me this opportunity. Kung na zalo na ba may goy tani tonri mitunge. As per to your question, introduction sa may gang kata may tong contestant gang may models nung that some of them were very to be well experienced on that platform. Training so nagang may ni naite ni kasakto. Kung di may to, when I went to that stage and when I went to introduce myself ni, nervousness to feel so tina, nervousness feel so te, kung na, will I present well to may tong question tani may kao naite na ni. Kay ko may gan kata alungning ka, I have one memory verse. Psalm number 46 verse 5 nani. God is within her, she will not fall nani. Kung na ano goy ta one by one ka na main stage ka ta padingin na for some few seconds until the previous contestant has not finished yet. Ding na bang da hay tan asana kum patunte ram tagang may pauta ni. Hay asana kum tagang na mic singa, and then I introduced myself and it just went smoothly, but there was a slight mistake. Like mansay nung to recognize subam panini my mistake that time gitiki. In that mistake, I just said, instead of saying I'm a student of history, I said I'm a history of student. Okay. That was a slight mistake, but I was nervous, so it's like okay, it's fine. First time tinani na kung introduction de kung yoy lang kanin. Oh, okay. Kuma tao crowning gan kanun ta first runner up na announce mi gan ta ha nang reaction ta kuma sala da po. Okay. Actually, to be honest, sa ito, I crown hay pangbampunge. First runner-up tong title hay pangbampunge na ninglaw kan magina. But by God's grace ni, kamay confidence tilaw, nervousness na ini may azutan nila galaw may pan, may tong crown hay panggang tunge, na salo ni may tunge. Kumna, I was confused, excited, nervous, everything was all mixed. Kung di may to, kap ko ni, nui ko ni, gan dadam kina. So I was like, oh, only this one. And I did nothing else, only that was my reaction. Okay. Pai na ka chun ko thai ko ma mai gai mai ni tong audience dun rin ni mi tong orange ni state level festival kha chum jar na khautar na ni kahunun nang su chui hang su ek mit ki gai me spotlight ni ni khata ni la taw dat me khata mi pitong experience ni me wait na khang ti lao dan mai ni sa lao dan me khata chun ko we ko me ke ni deeper san na thai nu khang nang tong introduction to the connecting her family background ni kuma salo dro o kuma mai goi rin ha queen kha the na thai mit ke beyond the crown nang thau si so ku mai si cho tum connecting ha introduction to la do Okay. Azan recall right? Azan hai GL Thaireimei Golmei na sai. Kung many people might be curious, what does the GL stand for? So
GL hai apui apuzan ne GL hai G re apuzan the L re apuizan the apuzan re Golmei Guilin wrong mai na kawe kamai hai Ayush department kani service na bam tunget but during COVID time he retired kumna ata currently he's at hometown kumna mami re lanjang milu Golmei na kawe gang mai ni kumta na she's gang mai so lanjang milu gang mai ni sanate kumna kamai re na primary teacher Hindi koni sunaba me kumna siblings hai ai le ka zaw na kathum me ga mai gandai me khat le akai na ga me khat and I'm the only girl in the family na abung re ta Jenims ka BDS tong training ta kai na ba me kumna akai na re 9th standard Assam Rifle so kuna ba me kumna as for me I am continuing my BA 3rd year at Don Bosco College at Marang. Oh, okay. ไปนะคะทุนก็เทก็มันจำ brief introduction ที่จีนที่เราเทก็มามาทั้งหมดนะตาว orange ให้ orange festival แต่ orange queen ตรงค่ะที่เขามา revolve สุดท้ายมาที่ไหนแต่ interaction ใน queen ค่ะที่น่าใส่กงล้ำเขาอ่ะก็มานางตาว students นี่ก็มาสวมเด็กก็มีการเขาก็หูนุ่งนี่บ่ายแม่ pageant ฟังนี่ก็จะเราตัวนี้ก็มา how did this orange queen contest นึงดังเขานี่กวงขั้นตรงตรงที่น่า share ต่อไป Okay pageant ให้กระเจ้าถ้วยล่องมาเก like freshers ก็ไม่กระเจ้าไงที่นี่ miss fresher ลายกังเราเว้ hostel ต้อง miss fresher นี่มารามต้องเขาจะเจริญรองต้อง miss fresher มารามต้อง area เขาจะนี่ miss fresher กุมลาเราเขาจะ back in my higher secondary กุม miss fresher กุมลากันเราเว้กุมนะ back in 2022เขาอากาศกวนไม่ไกลคงต้องfestival not festival but ง่ายซะที่กวนไม่ไกลคงตรงนี้2022เขาจะ beauty contest นี่กันกวนลางไปแล้วเว้ให้เขาจะI joined and I got second runners up ให้กันเขาจะนี่ I was class 11 back then ให้กันเขาจะนี่ลาเลยเว้ก็นะ pageant ตรงได้ไม่ platform เขาตัว experience ไหนทอยมาแก just local ก็ไม่ตรงนะเด็กexperience ไหนแล้วไม่นี่ก็นะ Orange Queen contest ka zao mai ta actually it was a sudden plan ni to be honest I thought I infal kai tu ni na kai mai gan kata I problem katit na nai mai na ni I collagen forms na mai tong surgery kang ta ni kai zut tu ni na hai gan kata one of my auntie ni anay aning na sae asataw management tong okay yes kuna anay tere Thaireimei nang paro na ni kamay sana apudang ko call sugang ta paro nang pari dito kaziak pante na ni encourage ta ko ta apuy apure to asay kum to katina pharak tama pungde maybe 2026 kon try su ko na sabam tungina tiki anay as kum may gan ko te palaw ni mai anyo in the future khang law bam na pataw magi te to tukum khang na anay re salo na gai te kum te to para ko na infal khang to audition the 22 November khawina tiki ai to hai gan ko ta atong CIA exam nai to ni college to ko mai jang khre hai ta tat nang magi sa te to tamang long gang to na anay aning le apui le an go tamang long gang na audition su tungina audition su na khau tre pat na anay tong true khare ni like kamay encourage lo may jang khre may tong contest hai pataw tu nge na salo ni tunte so shout out to anay aning of okay ไปนะคะทุนก็เทสจุยเนี่ยก็มาสาระเทอันนี้ของอันนี้ running mas ni tong calling ไงตัวท่านี่ right person at the right time ให้หูเขาตาหนะอันไหนตัวนี้ถ่ายหมอกบำหนดนั่นนี่ก็มีกี่กุมthese are some of the blessings ก็มันนี่ accounts นะก็มันลงบำหนดครั้งก็มันนั่ง share ลำของตัวนี้ทุนก็ไว้ก็มันนี่อารมณ์ตำแหน่งร้องตรง context เขาเจ้าต้องมีกันเขาcontest ปั๊มอย่าไปนะคะเราไว้only Orange Festival de district level tuang meram me hukuman ni suka ini district queen kini miki khat na sima na Orange Festival tuang queen na team ho hai ta si ani ho allow her groom sa thau ti mang ho ram me la taw kung hak tuang ni hai queen ta ni title ni kapang tun go ma state level team ho kuma la kan ra tuang mi kho mi tum personal experience kani kuma contest kani kuma ho pura out of the mind ni very feminine so hang ani kuma ni so zara matim hok mi ki tal nang tong freshers meet ko my freshers contest kata kuma salanim tong my college tam gang ko ho it's like compulsion kuma na mitun department current choose law na khau ko za ko ta ram work
ก็มา it's not my thing นี่ก็ไม่กินมาข้างกินที่นั่นสิ experience ละตามแต่ the way you speak นะกุ้มเช้ามีการกรณีไปนะคะ grooms ละของไอ้นี่นี่ไงมีตรง pageant ค่ะก็จะกรณีนี่นี่ก็มันใช้ค่ะปะนะบ้ามีแต่จุกมาเจ้านะบ้ามีแต่รักมึงใหม่หนึ่งรักนี่ improve สินะมันใช้นู้นด้วย react นี่บ่มันใช้นู้นก็มาตินเหาะนี่ปั๊มไม่ปัดมักไม่คันที่ส่งเหาะ meeting beyond ก็มีตรงexperience กันไหมนั่งตรง high school higher secondary life ก็เลยทำต่างกัน experience แต่นั่ง share ลำนี่ทุนกูเว้ก็มานี่ตรง students นู้นก็เว้นะคะนี่สาวเรานี่ตรงให้มีปัจจิไม่รักมึงไหมนี่ title แต่ title น่ารักมึงไหมนี่อยู่ข้างไปนะคะ self development นี่ก็หัดเองแต่นี่you're still very young ต่อ fifth semester นั่นเองก็มั่มนี่ the way you speak ก็มานั่งนี่ environment แต่ถ้า any topic นี่ conscious สุดตับนี่เหตุมันเลยไม่นั่นตรง subject related น่ารักมึงไหมนี่ค่ะตอนนี้ไปนะคะทุนกูเว้ยนั่นเลย extra efforts extra work ตาเรานะบ้างค่ะแต่มีเขาให้ orange เขาaudition เขาก็มาปัดเราใช้ก็ไม่กี่นางวิเชียเขาเลยนะ ram work นี่เท่รำก็จะท่านี่ questions ไปนะคะ prepared สุดค่ะนี่อาจุนายนี่ mentally physically and also how we look นี่ how we present ourselves ให้กูแต่นางวิเชียเขา groom สุดตอนนั้นที่น่าเชื่อ Okay, grooming part like preparation, it's like everything on the same time. Grooming hai suhak make because I had not much time left. December 15 kata anugoy ko arrival sa tungin na ni tamanglong kata haihu kata I exam tha ta diwang tungde atong end semester ni. End semester loy may 13 December ko loy tungin na. So 13 December kata loy na kay infal patang na infal pero 14 tanan dihin na akang gap na ma. But hai tong exam tham may gan khatani anay aning she introduced me to one of my sister api ben na P7 India to kamay designer kata introduce sula na api ben video call kharani video call text call na call na sukre kum kamay ra akang references kasem lawin ani hai question thangang nuwe kum sugan nuwe introduction ni kamay ra kasem law tunge khata are katina improvise sula dan ani anay na kum introduction ta kasem cham tungthe khata ra kamay ra kum sala kata traditional round kata ni kamay idea tilaw tunge hekom dress su tho ni kata present yourself confidently ko na kamay sa mi khatna beauty contest pad may happy ben rai sa tung thide pad may ha you don't need to be very pretty you don't need to be na tong appearance khang na ham again nang hawa hak na anya question tan ko nang daw ngam magi te tho na kamay sa to so how ni how guide tiki theory khatani ni theory khatani prepare su chu yo na kamare hai tong idea ta kamare tilaw tong the advice ta kamare su chu ina sulaw tong ko mai jang khre ni I had that confidence in me ko mai jang khre grooming ta hai ta na di he preparation su mai ta ni makai kum na professionally su na studio khatana ram walk tat mai kan do su makina ram walk sam ko chup da anh ngồi trong hostel trong corridor tập bật ta ngồi thấy tên nó đi lắm ok ไปนะคะฉันก็ให้ก็มาให้ตอนนี้ share สลาวให้คันนี้กายเป็น mentors นี่ตอนนี้ shout out ก็มาสลาวตอนนี้มันต้องให้ก็มาการนายสังคนนี้ถ้า Instagram เขารับเป็นนี่แบรนด์นี่ก็ตัว page ตอนนี้ก็เขารับเป็นก็การตักทิ้งคันนี้ pre plan สมัยถ้าก็ตัวสมัยนี้ designers นี่ก็สุดแล้วปุ่งไงตอนนี้นี่ให้แต่ก็สาระนี้เท่ก็มันทั้งไม่สนะนี่round ก็ถูกไหนนี่ round ก็ถูกไหนมันเขาแต่บุยตรง round แต่หนึ่งครั้งนะ challenging สุดยังบ่ round ก็ถูกก็แต่ challenging สุดเลยไหม probably the introduction round because เขาตัว point กูไงนะ because อันนี้ตรง confidence show สุดนะ how we speak how we talk about ourselves นี่ it's not about just only our name our address it's about what kind of person we are anugoy may tong stability ta anugoy khawnai da itu may ta showcase su may gan kha ta hai ta challenging su lenge sam to din ni mai thek mic sen ni mai thek kangoy tapat ni may presence su ti may to may ta ni hai ta challenging su na ning lawe bai may round to we just had to walk we had to show our dress and we have to come inside again so that was easy but introduction round we have to come out we have to stand for almost 2 to 3 minutes introduce kha ta katina slight mistake na ite to kha tre minus points gang mi jang kar I think that will be the challenging round for me okay ไปนะคะทุนก็ไว้ก็มาอันนั้นตัว introduction ก็ละอะไรเขาสาระก็มันก็ติดนะคะ mistakes นั่นกันแต่ discourage นี่สบายหนูเองนี่ให้ตัว introduction แต่
ช่วยมาครั้งทุกจะนะ prepare ทุกจะสิบางกันคงไม่ไม่ได้เลยก็ไม่แต่แค่ตอนนี้กำลังค่ะที่มีกี่ตัว around bye bye ให้เนี่ยตัว dress ให้เนี่ยก็มา bye bye นั่นผิวให้นี่ให้มีเขาแต่นั่นตัวparticular designer นั่นตัวนี้ก็มันระนะก็นายไม่รู้ก็สุดตัวนี้ตัวนี้ที่นะคะ go through แล้วกลัมหัวcontest ก็ไม่ป้ามีเนี่ยตัว dress เขารับเงินตัวไทยนี่ก็ไม่เขานี่กูทีมหัวfocus มันใช่หรือเขาไม่แต่เขากุ่มแต่นี่เขาไว้ที่มหัวนี่การนั้นนู่นปัจจุบันนี่กุ่มนี่บ่ตุ่มตรง concern นี่ไหนนี่ concern ตรง experience ที่น่า share แล้ว so traditional round kata as I have said before ni api band re idea tilaw tunge short not short skirt but frock tani half so na phang phai re law na kai lam phesoi ta kum su kai law mai hai ta api re idea tilaw tunge tiki kamai out of station mam tim mai to she was not able to help me hai tong backstage kata api re at the dress law tunge mai traditional tani top to bottom she did everything for me dressing ta kuna second round padam it was designer round ta api band tong dress te I review bam ta bell gown tani princess bell gown ta kamera Dimapur to ship su pala da tong te na hai tani kamera sponsors law tong te my dress that she designed it and she sent it for me kuna third round to orange festival tong committee sponsors law tong te hai timing yung ton designer di kanta drapers kan goy re sponsors law every contestant kani kan goy re gown round to sponsors law tong te okay ไปนะฉันก็ให้ก็มามันต้อง experience กันนี่กันนี่มันก็นะคะอันนี้เลยนะอันนี้ลุงกันลุงตัว confident นายนะส่วนนี้ที่ดูท่าเขาก็กระจางกายไหมนี่ไม่นี่ก่อนแต่ตอนนี้มันก็ตอนนี้ encourage แล้วตอนนี้ก็มาต่อหูนาง reigning orange first runner ups แบบไม่ orange queen ค่ะมีเขาว่า this year orange festival น่าได้เลยตัวท่า participates ตอนนี้รำท่าบ่ายไม่ pageant บ่ายไม่ปังนี่participates ค่ะนิ่งบัมนี่ตัวนิกตินค่ะนาง research แล้วนี่ตัวส ataw to already raining sabam tim to orange to patnu kang to kazida moke because I've already got the title ni other pageantry site to actually I kachang to hai asailo na suka may man fit ni hai ta kazaw kang to sura tunge but audition tale atong exam tale collect suti mai to pharak ta china chi akang ta that just became a dream so maybe in the future ni I might join pageantry but for now at this year or next year kanto sure sungam magi he samto atong college life ni takay bam ti mai tani so sometimes it's a little bit difficult to adjust between the academic and pageantry world so okay still decidingก็ตอนซ้ำก็มานั่นตรง exams ตอน13 pa exam side นี่ end semester ตอนมา 14 15 exams กันไหนก็ไล่สุกันนี่ตัวเขาโง่เขาสนุกจังกินนักขัดเขา skip เสร็จตรงนั้นก็มีกินนังขังให้รวยระจุ่มกันก็สุดระดับของเขาที่เล่าตรงก็มีกินเรียนได้ห่างนี่แบบกันนี่ก็มา exams เขานี่ก็หมายตรง state level ตรง pageant เขาก็จะนี่ที่มันเขา pressure นี่นั่นกันนี่มันเขาว่านัง academics level ที่เขา balance ตรง especially mental wise กันนี่Hi question it's really important as a student ni kung my question na back in those days I got a hostel ko bam na convent ko bam the time is very very tight rosary night mass night we have different convent ko bam tim thani khata curricular activities ni kum gai mai te kum mai gan kata atong roommate ta ai sarap rabam tunge like asto it takes you kang da I'm so stressed I have to do this then kamay ni take it slow she used to tell me like that but kalung to volcano kung erupt sa bam ni but despite those stress ni apuy re kalum law apuy tong rasoy pan kray ni sanute mami kalum tan ni na ni every evening she used to pray for 3 of us na every evening kamay kalum law me jang kray despite all the trouble despite all the consequences kachang to kung gang ni na ren ra may naibam konsini we have a right path kamay red light shown law may tani aru kha na hay kum ay jang kray ni salo ni the kum na balance would my ha it's quite difficult sam to man chai roi thai lo tong ram gi na anu go struggle su ba me kalung khote ni they'll be like ataw tong generation ngan to la sa khang ran ding cho man chai ha kana nang
academic เขาโฟกัสสุดนี้ตัวตัวบุชนะ pageantry world เขา good บ้างตองตัวบุชนะนางงามมากิจตัวให้ตรง side ก็ตัวบุชนะตาบ้างตองตัวไม่ต้อง question ให้กังไกที่น่ะ but my mom she'll be like ก็ไม่แต่การมีนางเรงงไม่เผาแต่ชุดนางงามมาคิดว่าตานทุให้ตรง advice ติเราเนี่ยก็นั่นมันใส่ชานี่สาบมกันด้วยเนี่ยอันนี้ก็ตรง opinion มันใส่ตรง opinion เลยตัวจัดมาหน้ามาดิ้งจ้ะเนี่ยก็ไม่กันค่ะแต่อปุยเรนี่ help สุดเราเท่ไม่ต้อง friend circles เรนี่ help สุดเราเท่ก็น่ะ from there only ขัดไกบัมสินี่ขัดก็ตัว encourage เราบัมได้ที่ไม่เท่านี้ I got that success นะสาระนี้ตั้งแต่โอเคไปนะทุนกูไว้ก็มาตัวนั่นไหนตัว interaction คือที่ตัว parents ตัว role นี่ not just financially นี่ตัว support เราไม่รับมึงไหมนี่นี่ก็ได้สุนะนี่ปูนุนให้นี่ pageant ก็ไม่เข้ากูเรตัวไทยนี่ support สมังแบบนี่นี่ก็ไม่กินตัว parents ตัว support นี่ละเต่านะบ่มีนี่น้อง share เราไม่ลงก็แต่นี่น้องปู particularly นี่เขากันนายเรื่องนิวตามกูดกงมาเรื่องนี้นิวตรง mentally รับเกิดทางนิวตรง way of thinking perception shapes เราไม่กูไม่น่าจะคุณ share เราโอเคอาจจะไม่ตรง pageantry world เขา introduce เราไม่หา appears เราตรงนี้ก็ไม่ inspires เราตรงนี้นะนี่1994ตรง Miss World ไอชวรรยาไรบัชชันแต่ไทยตรงนี้นี่ก็ไม่ she's my mom's role model I must say ก็จะapoy at akong ratan te as hepoy hoy tat may ram tat ken hawai tung di every round ni kamay wins tung di swimming suit round ni question answer round ni she wins every time kum na kamay hepoy tong model da akaw ti zalo tim no I inspire so tin na ji oh hepoy kum na I can shuni kamay to we take shoot tung chuni how does she present herself to my ta question na to kum na I pageantry hai rai khorai zaw gang ni na when I was around 8 to 10 years old เขาตัวเองก็ pageantry สาวกันว่ามันก็น่ะเขาตัวเองนี่สาวเขาแต่2022เขาแต่ให้ตรง orange queen แต่ queen ตัวล่ามแค่แบบสรังเทมนิรุปมานี่ reigning Miss Universe fourth runner up แต่กัตนี่สาวน่ะอปุยรัสให้ปุยนี่เขาไก่เอชวรยาไรเลยนะให้ปุยแต่สัตว์ตรงที่เขาตัวเองนี่I can orange queen ปัจจาวนี่สัตว์อปูนี่ก็ไม่ interest ไหนนั่นนี่ก็เดี๋ยวนะอปูนี่อันนั้นกายก็บอกนี่ตัวอปูอัตกระจาสัตว์นั่น Miss Universe Miss World กุ้งเก่าตันนี่นะจีอปูก็เดี๋ยวนะไอ้แกปั๊บนี่ไหนขัดตัวปั๊บนี่สันนะบังตรงนี้ก็นะให้กันขัดตัวก็ไม่ opportunities ฟังนะให้นี่ปัดเราที่ก็นะอปูตัวนี้ได้นะทนกูเหล่านี้ because they were my biggest supporters even though people were not supporting for what I am doing ne apum ni swan de I thought ne physically weak sutan hak de ko na kumai ta bang khan ni apure they always support me wherever I go ne atong academics ko thai me curricular activities ko thai me ko na apu kum church kanu khasa ta apura ta kum loose one hani kum dong tarap rabe ni loose one no kum su tham ta khata 2013 12ก็ไม่กันค่ะตอนนี้อาจารย์บุ้งเลยอันไหนแต่อันก็กุฮัตตีบ้างค่ะตอนนี้ก็มาBible verse นี่10 Bible verses big pair 5 verses นี่10ดูไงจูสุลนะอันไหนแต่ by heart ที่สุลนะ2013ก็กุฮัตตีปันนะอันไหนเนี่ยไม่แต่นี่by heart sinani more than 5 minutes we stood and we read those by hearted memory verse na heko mai tani practice sunagang ti mai we have a very good relationship with our parents with our siblings in the family kum na heko mai tong background koregang ti mai we are very lively enthusiastic na salani okay ไปนะคะทนกูให้นั่นตรงคราวนี้ปูไก่ไหมนี่คันนี้น่ะนุ่นเลยนะinteraction รับเกี่ยวกับ communication กันนี่ก็นายมีไปนะคะทุกอย่างนี่นักนุ่นเรียกข่าวไม่แต่นี่กันนายเรียน pageantry ข่าวมันสิ force สุ่มกินนะก็มี instill แล้วนะนี่ก็สุ่มแต่มึงก็นะก็จับมาแต่ก็ที่มันจะเรียนนะtitle พังมังไม่รังไม่นี่ตาวซาก็หัวข้าซาอะไรก็มา way of นี่เรียนนะรับ view สุ่มไม่ตรง perspective นี่ใช่ way of talking รับงวยนะแต่นี่ก็มีที่นะ improve สแล้วไหมpeople เรียนนะนั่นแต่ support แล้วนะใจสแล้วนี่ก็หาเกตุ่มแต่ through your parents นี่มึงก็นี่คันนี้ lessons กันไหมนี่ก็มา share สแล้วแต่ทุนก็เว้ยก็รวยนะนี่ people สมัยแต่นี่ไปนะคะทุนก็เท่นี่นะกายไม่มากวนแล้วนะนี่pageant ที่จะมีกันเขาที่
tin na ka bisa na stereotypes ni sugai de ni beauty pageant kini tia kumit ke hai biek tun tai na rak mong mai kanirina ni tong bisa na faith belief kani bu na tat gut nu khani ni allow na hormol salam mi khantani matun ku main daw la nim tong the mi khawai pageant bai me azu ni kuma nang ka za uguna ni tong community zan azu ni kuma zai ka ola pong the tum tani kuma lum gai mi tani nang khani kuma law ni the as our queen ni tong state kana rak mong mai ni bai mai national tong azu khani ka za mai ni su kani thot na ni kuma sala ni taw kuma nang rebalance asai sungam nu we to ho go ni mga ni sungam nu ni het mai lume kalam ho ni to education loi rai na haita su da ho to ho kini ho age bar ni tin ha law ma pang ni ta ni ka haw mi zar na ni ta go chin ni ta go tho nang masala ni mi khaw pageant bai ma khaw kuma tada kan ni tho thuk mai wa tho beauty with purpose azu ni kuma nai na ni kum zar na nang khang su na ho taw su ho nun to beauty what does beauty really mean to you kuma na platforms da mai nai to tha to bui tung topic kum kha na advocate lang ni mai ni nang concern nai bot da tin na shares la po ano ko ito community ko sa de tani we need integrity a lot integrity hai pa ina ka gena ya ano ko community ko especially in Manipur I must say ni hai tong advocate suni because integrity na ito anywhere anytime any place tamangan ka we will be considered as a very kind and a good person and that really matters a lot in society ni kumna hai tong advocate have very important ni na aluning ko ni kumna hai lam ko ni are advocate sila ni kumna as a person ni I had tini I'm a big giver ni kumna I have that feeling so I want to tell people that we should be also a big giver ni because anwere may team na anwe khang man may ham there are tons and tokens of blessings behind it kumna tipat may ni sugay ko na salani mitungte tipat may sam ko not in a very negative way ni but in a very positive way ragwang kang ni tipat gay misuko society kang ni contribute sugay misuko na salani mitungte okay pai na khathan ko thai ni how thoughtful and kind of you kuma nang tong gai mai ni mo goi na khani share salam ma khang ta than ko wei kuma mathang mes na nang kla ta ni compliments to ni criticism to ni ma azu bong mams ni kuma mi puin pu to support na nang ko kan he to me khata kadais na taw Orange Festival kan kata ni bam no thani mungut no social media khaw kuma blast ko ma sabam kan kata ni hatred ni bam no we criticism or any compliments kan azu ni bam no we nang lungning ti ka view mai law mani rap ga tha he tong appreciation ho ga ha get mai ni la taw law mina tham share sa ko appreciation sa mi ko man say to 50-50 de sa kang ni guy many nice see many nice na sa kang but the most appreciation sam ko I really get a lot from my friends ni friend circle ko gai na pangge kum na unknown people ni gai na bisa da appreciate sila we ko such hak the how gai na sa mini gai the ni ko the like I don't really see hate comments a lot and that is such a good thing to be honest like I katang ko sa to I man say sam we have our own insecurities ni ang to insecurities na de may tong appearance ko time may let's ha may ko time for now like my wrong way is a little bit weird I must say infal na correct may tani kana katina weird so may kung may tanay bang kwans ni there are less people who judge maybe because of the generation ni kami dito maybe I'm not that famous to the core but judgmental hai nai thoi magena salonin bitung atong experience ataw pa till date ni ataw pa to bad hatred comments ko mai to haidi kam ariugang mage but most of them were all encouraging me how gaye suchi na suwo ko mai to experience sugang gaite okay pai na khathan ko thai kuma nan ta sala kam mi ta kum gai hak mi tong thai kuma ni tong social media communities ko goi rin ni gai na kuma encourage la no bam khori ni inbu na ni tong young stars na tong encourage na bam ko na ni kuma sala ni tong thai kalam tho any chuk man ni ho types la mi comment ta gai mini si mini types la mi ha amu do bam de ko met ki kang khata sa na bam mi ta ho ni pai na kha can you
react can you react so long metia ka tar na pai na can you ta heart se bam ni gai metia ko zai la bam ni tum ta ni thai tak mang me zang na tum ta ni kuma appeal kuma salau da nim tong the kuma taw thu nang reigning queen kanis na bam the mi khawa young girl to ni no the and then we can still call you a girl kuma tad good ni mai rap ngat na achieve salau ni mai rap ngat tawa ni test and trials so mga ni hin ani kuma trials ani my career path ba me azu khani bam no e kuma azu ni nai na bam nang khau ni kuma nai bum kanit mai lumme mi te kuma ni tung ni rubrian mai ni kai na nu ni so ni me azu nai na mi khau tai bui tung message ram the advice ti lang bo to achieve a goal and a dream ni as a girl san da te ni first of all sunin mai to anu wai pui pu lat piu khon asalo ni because anu wai to reckless hina ataw ha because we think whatever we do is right hai tong age era ho hina anu wai bam ba mai kum na let us all listen to our elders and pui pu lat hai ta main he kanu wai anu wai ta show su lao mai ta ni anu wai na ning mam kong you all are nan wai to gan thai the ni thai ni to ram gen and ning bam but they are all experienced kum ti mai to kanu wai sa bam mai ni yes sometimes lan me gan ni nai de but out of 100% 90% is correct whatever they say ni kum exam pui pu lat ni piu kho kum na converse su ko pui pu thai ni nang re ka how mai ta achieve su ni mai ta ai kum su ni ye hai tong line hai kum scope dai ye try su lau kho ni kum mai tong conversation ni nai te to anu go re achieve su ni my dream that obviously we will get na sala ni mai tung kum na anu go pui pu kho ni anu go ta lum mai deny lo kho na because if they trust us anu go ta trust su lau we sai to oh ana hai tong chang ta bam kon si ni kamay failure ariu bam kon si kamay ding thau da ngam pan de to may tong trust ta may pui may pu kho anu go re na katsuna anu go re may tong trust ta ti lawi sai to achieve suni may any career it will be a successful one sala ni mi tu okay pai na khatun ko the very powerful advice ni to youth nun khang ni kuma tilam da thun ko we kuma taw thu nan to guy ma career khani academic khani kuma ta go chui na ta go na bam the pageantry khani azu kum tat go chui mi tani kuma thal bam the mi khaw bu na other hobbies by my buini nai bo tum tani sala ni obviously dancing hom go na social media account ni I plan tani check so especially the Bangkok city on dance tani even the singer herself ni is it the singer or the dancer both she's dancing also she sings also she's okay both all the way from Thailand is it she yes comment pan tao mini it's a very rare yes ta hai nang hai Bangkok city ta hai gan ni ba me lu zu ni viral ta ba mina ni what convince you to choose that kum la na college kho ho ni perform su tha chair ga de kum ki social media kho hai kum ku ka me ta ni how do you feel tina kam share la po okay my Bangkok city tong lu chu su mai ta I was inspired from my best friend gana kam my Thailand tong movies ko my dramas ko my zautan ni na ni gana kam my lu khat show su lo rai na hai ta lam khuni na ning tong ai ti but that was a little bit too much rock kun akhang ka zi mak tu ni da kun na scroll su ti Bangkok city na parap to so I was like as mai kata ti zati mai lu king ga de su ki king ga de sunu bong de na sana culture practice su na ni so it was a sudden plan hai ta ni sudden plan sin de to there is nothing pre-planned in my life it's all sudden plan so ko ta kum choose su na practice su na ni kum su ta ni ko na when she commented I was over the moon I was like comment loi kao nu ne room ko kao na I was too excited and it was just like a dream come true ni celebrity like 1,000 generation ko to celebrity re text lo my comment lo my it's just like we have achieved a golden globe in our life ko ito that sala ni okay pai na chun ko we kuma nan to sudden de na kuma nang tao either orange festival orange queen ka za umni kuma perform su mai ni kuma sa ga nek meet ki kahu tun dara na dancing skills na hai sudden the performance ngam no tong ni pageant to ni ram ta speaking skills communication hai gwe
kabang bi foundation ta gai la tim honi anytime nang opportunity phang mi gan ka nang kuma grab sa taw na bam tu nge tum tani hai ani ga hang mi tani manan tani thun ku la da ni mi tu nge da meta besides dancing singing but me any other hobbies ram meta nang real free time kum kha tani me ha I sometimes do journaling journaling hai kum slow but Leo. Sometimes I get lazy kum na journaling no diaries to nai I have stack of diaries of journaling but I sometimes cut pak pagod suta but it's just like a hobby that I have in me but journaling hai not in the paper ni paper ko time ge ki phone ko to journaling surap rabe atong daily life tani updates na kum suwe I feel like this I feel like kum ekata express sugai na instead of talking we can express it within ourselves kum na sa ito hay tong accomplish la din the tum da mera na ko satisfaction ni nai me gan ni nai the nungai mo mai gan ni nai the ni khata me khang pian mo mai gan ni nai the kum mai gan ka tani kum phone ko kum journaling kum su mai gan kum su la Okay, by na ka chen ko journaling ni ka hak mai ni ko satisfaction pang na rong mai tao ai sapa ni mai sapa ngam ai kum ni journaling ni so gai ngan ka mai ra na mai tani express su than ni soft skill instills law ni mi khan ta ni pai na ka chen ko the mi khao ta ho pageantry hani ko magut na bam thek me ki as history students so na bam ya nang atong just my stereotypes like pageantry ko makara meta models ko mas nito English ko mani labam kani zidi na because communication kagena garing make na history labam ho ba me khaho na hungit me dume beyond pageantry nang to be tong dreams ni any ambition I history choose sumani I want to try in civil service ni civil servant kang ni try suni na history hay lalo to ni history ay scope gayin ani like we know more about our past na everything starts from our roots sam kote an go itong hay ding ma many atong roots ga na ata hay padung bam ngam tunge na salo ni meto ni kum na civil servant try sama we need to know about our roots so hay kang dura history hay choose na civil servant tong line ka good jaw ko na history hay lam tunge by na ka chen ko the kuma mira mai kan di to ram ga mira mai na resbam no khen na ni civil service ka kuma ka za na pageant na bam zu ni na ni so aram khani kuma tong tani phungong lao mai khani succeed mai na su kan ni to na ma wishes ni kuma ti lao ni to ngai questions quick questions ka sang ka kuma thalangi ni mi khawa heels or sneakers books or Instagram traditional attire or Western wear traditional attire RAM work or public speaking okay one beauty product you can't live without lip gloss favorite motivational quote Bible verse okay the God is within her she will not fall okay crown or degree which comes first degree coffee or tea introvert or extrovert favorite local dish gagzan nga okay wait one celebrity you would love to meet he's from Nagaland Abdon Meg if you are singing if you are seeing this maybe I'll take him I'm a big fan what is your ideal for your future partners I really want a God-fearing man because under that there are criteria that he possesses for example God-fearing man side ito he will be understanding he will know how to love his parents his wife his kids ni hay naramang na he will know how to differentiate what is good and what is badเขาแต่เท่าแต่ favor สุขภาพจ้าสามีนี่ก็ไม่ทายไปนี่นะ not always mama's side not always wife's side นี่ but he will know how to do it equally okay ไปนะคะทุนกูเว้my guest เขาให้ questions ทานี่นี่ ideal man or ideal women but this is one of the best answer from the very young girl ไป
ไปนะคะทุนก็เทก็มาดาวจีนดาวลงมีขังตาก็มาทุนก็เว้ก็มาquestions คันก็ ads แล้วตัวนี้มีค่ะนี่ mental นางเรียน mental exercise นี่ต่อนี่ mentally นี่ก็ขันก็ต้อง control สูงอ่ะมึงนะต่อexample นั่นตัว exam นะเฮ้นี่orange contest นะเฮ้ตัวเวทโฮ exam contest นำ practice ของเขาตารีเขาแต่เขาตามงามหนูเฮ้ but study table เขาดูแม่นั่น your mentally you can go anywhere นี่ก็มีการเขา what is your hack or the trick to control yourself กับการค่ะตานี่ right thing at the right time ก็สุขันตาlyric ป่ะไม่ให้เนี่ย when we need to focus just focus when you feel okay ซ้ำตัวอันนี้ว่าตอนนำผูกอันนี้ที่นั่น lyric พักไปแล้วว่าเนี่ย our mind is somewhere else เนี่ยก็น่ะให้ก็ไม่กันก็จะ lyric ก็ฮีนังเงี้ยเนี่ยสาลนี้มีตรงนี้นางเรตาวก็ที่เนี่ยป้าเรากันที่ถ้าไม่กันนั่นลุงนิ่ง set เราก็ไม่กันนะ just open study and you will learn more faster I to be honest I I'm a fast learner เนี่ยก็น่ะ I just as all the students do I'm also like one night before the exam ko may na din ni kuna I sa me go just study when I'm study sa may gan kata focus law na ni focus so na hay tong paragraph ta palo ini di he tu may ta ni kung palo ra gyan ta ra understanding so ni may lang kata na underlying sula ra ni kata bare kung palo na next day exam okay ไปนะคะฉันก็แทมีแต่นี่ก็เกณฑ์นายมิจารุนี่ก็มีque that may not work for everyone for example like มีให้ตัว motivation ทุกคนแต่กันก็ I may never study ไปนะคะฉันก็ไว้ก็มาก็ตัว different person with different เนี่ยนิวให้ตัวนั้นตรง way of approach แต่นี่ก็ share สลามแต่ฉันก็ไว้ก็มาตอนนี้ pageant เขาบ้างไม่ปังอ่ะmodel tong career ko may tab ni nagaye ram ga tha film industry ko may good many nagaye ni if you are given a chance say startup khang na music videos ko kha ko may kai khang ko may opportunity wo ngai to tha are you open to that yes of course okay because camera ko ba may sam ha it releases our confidence ni kung na akay tong community ko sa ko ni like because I belong to Thaireimei community ni akay sa lengang community belongs to nila ano ba camera conscious we are very camera conscious we don't know how to present ourselves in the camera kung na music video kay may sami ha acting skills ni guy pante ni kata camera conscious may ni raw pante naturally so ni dong na ano why super we become stiff when we are in front of camera so I think that will be a very great opportunity if I get to be on the music video. Okay. Do you have any particular singers or artists in mind? Hay tong kagay nito like let's say from our Jilengrong Inui community. Yeah, I'm a really big fan of Gail Pamay. Okay. Like I really look up to his music videos, the way he sings. Katong first song pare no, not his first song. Katong song pat magihe. He did cover songs before Hindi tong ni Hindi song kamay son ne. Hay gan ka Rizalo tong ni nakata. After that, he released a song called Zianmei. Yes. Zianmei one right. He did and then oh my god his song is good and his music videos are also top notch. Okay. By nakatan ko I hope this part of this interaction I reach him too. I will definitely share with him. Kuma share sa la niyo community as an artist kuma mo nakakata support sila no ni ba may ni ka hang mitong kuma nang na ni kuma daw chi na kuma daw lagay makanta ni pa nakatan ko kuma pageantry world how niyo kani ideas to me and also to my viewers kuma ideas kay many perspective ka thana zo ni kuma lalo dam kanta pa nakatan ko mitong kuma last message so na narin yung audience din kang salon ni minay tayo. Audience din kang salon ni may to keep supporting Miss Guikhan. Thank you. Because it really reaches out to people ni. Kung na support ni sila po, kung na last message ko, let us all support each other so that our community grows. Ano wala kakata support sa magi dito ano he grow so nga magi na ni. Kung na support sa may hay miin so na salon ni te kung na nangoy tong support jang ko ni hay tong platform hay ni agang taw na ba may to nga na salon ni tong so this will be my message. Let's support each other always. Okay, ไปนะคะฉันก็ใช้ก็มาsupport has
message ni sabam zarna nang khau gong bam kom ni to interaction ni to interaction ni kuma ga na tat kai na bam tong thait na together me ko goi na king law na bam gai mai zao lao me na ra mai shares law na bam gai me ko goi na tani thun ku me tani kuma sign da la ni mi tong thai kuma ka loi na nan tani ka ngan ma nga thun ku thai kuma keep shining keep glowing to tao nhiều lun chụp mà cái bảng khăn là na makeups là na glam khang ra mai ni with grace và phung chui na phung là na either in your academics your pageantry or any other dreams nang ta good me goi ka tani ni to voices unveiled be cái new wishes kai me kuma tilam ton the gondam ni gan kar me goi now with more achievements me goi na kum interact sa da khot ni kuma sala ni ma king law na bam gai me ko goi na tani ka ngan ma nga thun ku wei asai hang thu mi khori ngal law the gondam mi to episode kar me goi na king in sam da kho thun ku the You are watching Voices Unveiled with Guikhan. Thank you.